pozdrav youtuberima i svim praticima svetskog prvenstva u fudbalu. Imam jako jedan potreban link da vam dam. Zašto? Zato što kada, recimo, noću imate utakmice, ne možete da stignete da pratite, ja ujutru ustanem da gledam highlights, jel tako? I kada kucate na YouTube-u, na primjer, highlights, Ivory Coast versus Japan ili tako nešto, obično vam izlaze neki linkovi buđavi, nikad ne znate šta gledate, znači prvo tražite pa onda gledate oni izbace one FIFA utakmice ili neki buđavi, znači golovi sa nekim komentatorima arapskim i tako dalje. Znači, ako hoćete link, ja ću ostaviti link u descriptionu klipa, znači full highlights u full HD-u, neki su u full HD-u, neki nisu, ali ekstra se vidi. Jednostavno što vam treba je ova stranica ili ovaj sajt, znači stavit ću i sajt i stranicu, znači super highlights, vidite imate za svaku utakmicu, ja neću da stopiram, znači imate u HD-u sve utakmice i sve highlights, baš lepo urađeno ekstra, znači ostavit ću link u descriptionu klipa i kad ustanete ujutro recimo i kad ima utakmicu u 12 sati ili ako ne možete neku da stignete, znači ovo već 2 dana koristim ovaj sajt, jako dobar sajt, to je Facebook stranicu i sajt, tako da lako ćete se snaći, znači ostavit ću linkove. I što se tiče svetskog prvenstva sve ide po planu, onako jedino je Urugvaj znači razočarao, ostalo sve kako treba, znači dobro ovo Španija, Holandija, naravno ne može da se zna ko će da pobedi dve jake ekipe, ali uglavnom za sada ide kako treba, znači sve onako kako valja i trebuje. Tako da ovo imate kao ostavili su da donirate kao njima preko Paypala. Mislim, ko ima pare može i da donira, jer ipak ovo olakšava posao jako. Vidite, čak 15 minuta imate ovde highlights Engleska protiv Italije, znači možete da legnete i da gledate full HD ekstra. Znači, bolje nego da se gleda utakmica. Tako da hvala što ste gledali i nadam se da će vam koristiti ovaj link.